na oye bibia oye ne will enti oye will no ma ne lawyers enti lawyers na kan ne man so amehia wo no omo kan ni nuaba ezo ekan se sa na oye ene se ebusa panin de me pesa wa sha de na pesa oye de na meguso de oye ye no eno ana beye enti sa me no ko se sia na obi a tweno na me bie na ni mo se no abedo so ompe enti me ni udi amekoya ebeye me aden ne abase luma anyero na ne real ben na busa panin kan wasem no and then that sorry high court say luma wu ye no woni say wo say ma wo kan nyina di ntia ma di ni say ma ye confused kakra me kwa ma ye confused di ntia ma ye confused ni say ayi na sene na wo ho that luma yi no yeah na ye wo ho ayi na sene na wo ho yeah na mo pa mesumi wo ho bloggers beblibi na wo ho ne observe ne ma ha ye ne koba ni na sure me gina ho no ana me hu say UTV UTV despite UTV yes okay no mo ye abusua panyi interview eno kwa na o de ma start from say okay me ni papa ji yeah e sha say ye interview say de wakwa akohwe lumba no ohu ni say ana say no ohu no ukọ ya yakata na nimu no enu ma te say yeah we say omo kata na nimu omo bie hu me kwa menti me hu do ba nimu yes omo kata na nimu eti e ma ye wedding view enu de me ma akwa ankohwe bi me hu say no hwe wedding view no de o ka de ha me ka say me de mani kokohwe eyi ne de akata na nimu de me kofi amete na me boa okay but omo a ye interview omo so omo ko hwe no eyo no a ba class bi say ya boduaba enye lumba ni sa bi no sure okay eno no ekoko wie say echinye aba ho say enye lumba ede ntina o makata nanim so watre me kana say material kana say yes eti ema UTV for atwiba abusu apanyi oh okay ekoko ne no kodidi nkomo abusu an say ede ntina wakata lumba abodi anim abusu apanyi na atu nanum to say lumba eye ro eto wo say ha okra o na waka asem no meba eye wo eto wo say owu a yen kata nanim na ne ere be na waka no ena ne yiso no high court as a release letter say that lumba anya wo abusapeni na real ben na abusapeni ka ho asem no sa opa yem hwehwe sa video no na yem fanto so wo video no yes because me evidence mo sa video no iti yem hwe sa video no abusafo yem hwe video na eye abusapeni ka say that lumba wu no ne real say yen kata nanim no yem hwe sa video no so de na oye bibia oye ne will enti oye will no ma ne lawyers enti lawyers na kan ne man so amehia wo no omo kan ni nuaba ezo ekan se sa na oye ene se ebusa panin de me pesa wa sha de na pesa oye de na meguso de oye ye no eno ana beye enti sa me no ko se sia na obi a tweno na me bie na ni mo se no abedo so ompe enti me ni udi amekoya ebeye me chale ye ko video no ba no so hu de asi my confused kaka because se mo no obeka che se lumba ayewo si yen kata nanim na don the day na ye sa ate ha na se court high court sa de ba se lumba na wo dia me de menim ne se bana de o se lumba wa ye we de dada me kwa busa penny cars an kwa no me dem support me busa penny say e bia wa carry on ne we on tina say kata nanim ti wa kata nanim but aden ne aba say lumba anyero na ne real ben na busa penny kan wa asem no me ya de ten say be metie me ntwe court anu ngo fomo court there say court na dia ba say court of law lumba anyewo people abeto abontin it's a paper people abeto abontin say lumba anyewo etimi ntimi nka say lumba ayewo na unim ne amamaye confused pa ene ebusu apeni asa ka asem foforo mahu say yin say no so security one I think say one
Adom TV nso atwe nkomo but emu nsem kakra memete se abusuapanyi eka bibi wo mu se wadi Lumba yere ho yaw wadi ne ho yaw ye Lumba yere panyi se ono ne baaye no onenam ene ogina ka zo him frag na abusuapanyi fans ogie yes ana interview an bisa ne se ade wa ma no ho ehana na ana abusuapanyi so se Tupac say ono ehano but maami akusu ase wa empa sumdwe omaka maami no entimi njan ana wuma ne se busa ne se ye de hin na omaka no oso omaka so mo solve problem no okay omaka ono ne nti ase no no na busa panyin de onne wo se osie efunu osie no ofaase onne wo se osie no ofaase so wosie na wi tisi adem why the juma wi ana interview an sabusa ne say Lumba nua ba no mo friend say Ernestina ono so say onim ba bi a emu no yesi Lumba mama akoso ase wan so onu so nim ba bi a ne busuapani osie ne wahe ana ne no so o wi ni mu ana eti o de yanko adafo mi akotie yensan kwahwe de ne nso eye abusuapani Tupac ekan wo interview nim na waje nkyere no yetoma wo ne real ben comment section for no real ben na abusuapani kan wasa ana real no obi atam esie ana se ko mementi ase se abusuapani be ka se Lumba se yankata nanim na adon de say ne de me eno de say ewo ho de a eno de minimum obi a otimi ka se yan hye ni na oh yeah ewo but the me tia say na me kan say nipa na kan asem no enye nipa keto Charles Kwajos Fufusu yes that the Lumba asem na kan we legend Ghana ha wontimi fu bi antoto legend ya hwe ne eti obi o legend bia no ana obi o ye superstar bia no wu a emanfo epeso mu hu de ekọ Lumba se me Canada o senke ye ka se ha ne ase Lumba obi ankotua 10 cities nko be Lumba da obi abekọ akutua because eyi no anfo be peso me hwe Lumba o yes imagine say bi o ma ye no bibi o ma je hu bibi yeah Tueska ka Tupac ka bana kra o hye no kuta o de yanko na yanko hwe interview ne abusuapani before say be kwa hwe interview na abusuapani ye no se we obi ani ho a ene me so me Lumba ba japade no me kwa kope bi cause I was saying GB cause me Lumba ba na me Lumba didn't o be Jimmy zisia so ye Lumba ba Jimmy as o be Jimmy Jimmy didn't na ye Lumba ba the be say dey tell my Lumba ba kire we obi ani ho eti wo obi ani nti wo no ye Lumba ba na dey ti owu dada no tie me owu dada no akopre japa na me you say na omu agusapani mu gu nanu ase na me maame e ka chem say e ma yenso yen fa de enko ka ho ne ye be gu nanu ase tu ba me hwan maame Celestina Donko eje do to nyum no na de he maame so fa Donko ama tema mi so no kwa no mo fa mi Lumba tama wu so ane fro Lumba tu be ya ta Lumba de ni wa ho ya Lumba ya usiafo mo me ko hwe video no wa je nkyere do fato comment section no so na ye hwe de ekọ say no kure oni ebusuapani ya adwen oni ebusuapani enya adwen sawe wo ho sawe onya ho ja to comment section ase bibia ni nso e be reply o ye nkomra se e lawyers na e be kasa asem no makoche ne nema enti se omo koche ana omo ready no mbe frame a me de obi an frame e wo nema chem because enka ye wie a ye wie die yenim se enka dia ka ne se e ma ni nyina baba be hia na ye nyina be hia na ye ne lawyers na trust na tam omo koche omo nema ma omo no omo akoche but se ubegye di se eyi ekoye ye kura na yiri panyi wanka ho wama eti hi na me no mu kwachie mu ne akaka sa asem we
ana so sansem we so kaka ese se lawyer ho ene free ba so me de me ka kire mo se na japade ne ne ma de nya me abusu apanyin na meche te wa sam de e ba madawro ma se ko lawyer so na lawyers no koche ni di hia me ne se masie no no na hia na obayi eye maami akosu ase wa wo che se ye wa mai abotu apanyin so wan to nsan fre no wo invite no ensa ye to afre na nka be de na ne mana ba obie nim se ye ne mana wana to ne nsa fre wo mu ne ma wo no mo te kura wo manyina tumi aba wo ama enya sa de na ho no mo twe ho ye kwa ye manso ya sama butu apanyin ya ise ya ihu ya she date akọ ohene ho ohene so de start by sisi se monyina mo fanko yesi date ne be ni sei obi anim sabe ya Ghana mamra ne amane ya CSF busu apanyin na ya yie no abusu apanyin na shani date akọ ahemfo mo se mo koye bibi na so am de bi ato so obi anim date no abusu apanyin de ogina so ya ni date ogina so ya na yi ena yie no so ya ansa sa date no iti ada na oma oba na okota na se yaso aba ha woko bita mumuza no so oba we ni mabuja panyin mbo so oba de na mana nse abe we flag be woni internet mumuza so ni mabuja panyin na lumba na owu ya na buja panyin na hwan media free city nyina na make sa media me pass muje ni pa no mo na mukuro no wawu ne nema ne na japade nya media me pe ma me yire ne me ma o mu so wo nti ono so wa pe bia ma mo ne mu a mo mfa kwan pa so na obi ankofa na ade na obi antena ne be bokọ na o mo mpaye se nyankopon beboa ama bibia atumi awie pe ya ma wo mu social media nya adom tv na mo frɛ ya nka memfa because o ka kan asema de won kan ye ne ye ka na kumpa na heavy steed minimum kamenfa se so nsa men kasa me gine me ho de me ka sa me nyankopon aboa ma ye wi bia ka no wo mo chitaafo na we yom koduom no wo kuna wu yesie ni wi a yade a wo pɛ ye na wajapade mo ntombo ase na mo nkɔtena ase na mo ne lawyers na mo nkɔkyɛm ade na ebusua na emunna ho free sabi nye kojo fosu nkwa na ye obi a owo ebusua no ma na wawu a obi wu biem na last mile okay abusua penye wo kasa maami akosua se wa ba Ghana behim flag ya wa ma ho yi wo oto nsa frɛ no na wa ma anana ko so mamem no ba no akasa ba na ase betia wo me pa cho am to we ya santini eyi aba wo ma ba se bia kra na wo yare ana bibi sie ne si ukwan na se bibi sie ne si ukwan enti so ba ha se wo ba chia busuafo de a obusua no se woni ma busuafo nyina e de na nka so anu de kokko e tumi hu busuafo ile krata abre no e de bre mo busu ya ya ama be kokko enti bibi ba mne so ba sira busuafo de a busuafo yi na oba nkwala nyina ya men na nanom kodo foche we ase eto nkwala na gu abisa ta wutumi ba afie ba wa ma bia nkwa na nipa ya wa wuntumi nja bibi man nka ye tu fo saa wunti adai obi ade nwoje die na moje ejapade aye ye gu ye se kofi wa tofom zesi a die me wa bia me fanko na yenim so ba yo betwa mu ko pa akoso kwatia mpanyefo ne abusuafo wo pa akoso wote ye no di ho ya wana pa akoso omo ko ya omo se omo akotia wo hene ena wo hene ne wo mo sa enkofo ni mo hene nti omo tumfu trogu omo de one na esa no enye wo hene okoye ohene kura woni ho ohene no ho dodo na omo kuro mu ho nkran fisi ya mene ni din ko motem bi ese mene na ya aka ena mene na fa ena mene wono kwa do mo ya no mpere so o tinkran o ne ho dodo no o ya no ho yare o mo ko ya obusiani be no mo cha na oba ya obaka sa jejeje o ya obusiani o ya oba panyini ana wa ya de
ono awko eno hu abusua penyi ode krata abre no hu no ho e hono ode krata abre me mami omo nsam no nti na me se me mfama no ntumbiem me metie kojo prosu na wokoro so omo anye din koche ne ma na de omo apeso omo ye omo no ato de omo eti abusua penyi mama mi sa we se nkrate fi court ba wo so do se wo jama lawyer fo eche se wanya will bia eti hi fa na mokote so wa tro se ne will mu so owu a monkata nanim abusua penyi mu ko hu wen me de ma menkan kire o se onye will bia o enyima no nkiro me menkan kire o se wo ye will ana wa anya will o ti afie ne niama wa ba ye na achade a wo se ye nyema no ubusa ne mana ne manyina baba bigina ha dia dance 100% se on papa wish ene wo se ye nyema ne ya ama no lawyers no so edikan chempe saa no se ye nyema no die ye ma no pepepe na menka sa wo na wo se oni wele enkrate kita me na me boss so Chelsea Accra High Court probate division ena dia babonte se wanye will enti se no enye wele samase ode to ho so wo amunye ne sei na mom eye wish na wish no o kana hwan na wo ho se mon kata nanim ne mani nyina ho ne ma Kevin Denise wan o mu nyina ho muni mo mo numbers ubetumi afro mo bisa ho Inti nyesa busua panyi na bo ni tim se mekata na ma bu ni veli me de bu titim fa me panya de ya wo ka to na meye saka me de me paya de a ga mekata de me na me be cha mo nso no de nyam na me cha mo o man kata eno mo lawyer fo na be cha mo amuno so dad no ba mu ba bia osie ye maami akosu ase waso wonim wono ankwasa ne nua baayi nso so wono so so wonim enti se no wakwokyere wo mu ba bia wodi na mu ne kwose ya na maami beze baby a wuti a wo frɛ mi sɛ wo hwehwɛ me wo frɛ mi wo hwehwɛ me ne makasa sesi a sɛ wo frɛ mi na begye wo so ɛna wo hu me na no me kasa na ntesa etisa na sɛ wo firi baabi ba na nipa na ɛsɛ ɔkɔ hwehwɛ no na adekoro na wo pɛ no wan hwehwɛ no no wa hu na wo bɛda hwehwɛ na akɔkyerɛ ɔde ɔpɛ sɛ